Imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'uruhande rwa leta yongeye kubura mu mpera z'icyumweru gishize muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. Mu gihe hari umuhati wo gushaka amahoro, hari n'ibimenyetso ko intambara ishobora gukomeza nk'uko inzobere zibivuga. Mu kwezi gushize hashyizweho abahuza batatu, Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo na Haile Mariam, ngo bafashe gushaka amahoro biciye mu biganiro, ariko imirwano yongeye kubura nyuma y'agahenge k'ibyumweru bike. Ibinyamakuru byo muri Kongo biremeza ko imirwano yabaye ku cyumweru umutwe wa M23 wafashe agace ka Nyabyondo muri teritwari ya Masisi hafi y'imbibi bihana na teritwari ya Walikale muri Kivu ya ruguru. Imirwano yatumye abaturage benshi bava mu byabo. Muri Kivu y'epfo naho havuzwe imirwano mu bice bya teritwari ya Walungu hagati y'impande zombi. Timothy G. Oro, umwarimu wa siyansi politike muri kaminuza zo muri Kenya na Tanzania, avuga ko ibiriho kubu byerekana ko amakimbirane muri Kongo atarimo kugana ku gisubizo, ahubwo ko ibimo kuba birimo biratanga ishusho mbi. Amakuru avuga ko umutwe wa M23 Kinshasa none bemeza gufashwa n'u Rwanda muri iki gihe uri mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya, gutoza abo yafatiye ku rugamba ndetse n'abayiyunzeho no gukomeza igisirikare cyaho. Mu mpera z'iki cyumweru umutwe w'inyeshyamba za Front Commun de la Résistance FSR zari mu ihuriro rya Wazalendo rifashe ingabo za FARDC watangaje ko yiyunze kuri AFC M23 mu rugamba irimo, ibyemejwe kandi n'umuvugizi wa M23. Ku rundi ruhande ariko leta ya Kinshasa yatangaje gahunda zo kongera imbaraga igisirikare mu buryo bw'amafaranga n'intwaro. Leta kandi yegereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ubufasha mu ntambara irimo n'inyeshyamba zigenzura 10% by'ubutaka bwa Kongo nk'uko Kinshasa ibivuga. Mu mpera z'icyumweru gishize Kinshasa yasabye Amerika kuba yaza gushora imari mu gihugu gifite hejuru ya tiriyari 24 z'amadolari z'amabuye y'agaciro akomeye atarakorwaho, amabuye y'ingenzi mu gisirikare, ikoranabuhanga n'ingufu, nk'uko biri mu ibaruwa yashyizwe hanze n'uruhande rwa leta ya Kinshasa rwandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika. Iyi baruwa isaba ko Perezida Trump ubwe yaboneka mu biganiro by'iyo mikoranire, kandi ko inama hagati ya Perezida Trump na Perezida Tshisekedi yaba ari ingenzi mu kugera kuri ubwo bufatanye. Muri ubwo bufatanye leta ya Kinshasa irifuza guha kompanyi zo muri Amerika uburenganzira bwo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro, nayo igasaba ubufatanye mu bya gisirikare harimo no gutoza ndetse n'ibikoresho ku ngabo za Kongo. Leta ya Washington yatangaje ko ifunguye gukorana na leta ya Kongo ku bijyanye n'amabuye y'agaciro nk'uko umuvugizi w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika yabitangaje mu ntaramakuru Reuters. Timothy Oro yabwiye BBC ko imihati yo kugera ku mahoro ibangamiye n'ibikorwa by'impande zombi bikomeza kuganisha ku ntambara. Akomeza agira ati, iyo urebye uburyo M23 irimo kwiyubaka ukareba uburyo leta ya Kinshasa irimo gushaka imbaraga, ubona ko ari ibimenyetso byiza by'uko aya makimbirane arimo kugana habi. Uravuga ko ubutegetsi bwa Donald Trump muri Amerika bwagaragaje ko bufite inyota yo gushakisha inyungu za Amerika, aho bwazibona hose ku kiguzi icyo ari cyo